So hello guys, narok bhai chongbai jotono lamsoa ani kutal vlogo. Ini ang basi brongi no finally entry tongo. Yang ke basi brongi room. Tini hutat ke siang bidu khanyani nai tongo. Yang ke mukui sana mangai sung tabung ready mukui salami tongo. Nolong pungai nai tong ni. Yang ke basi mukui salami tongo mukui salai ta kawaji mukui. Sama-sama thokjak comment khaidi tolawo nilo mukui salamai tongo ani tabu ke salam paikha mosorok paijak tabu ke finally masa sinai kudungmani pai salam chumani kita usalai sinai pai sanai tongi Iko nai di sung seklai mane ke salai tongo thok jakai keba onek din ni pore bo ekdom thok jaka phunoi side ni view nai di guys yang red color phunai thok to boi donga tini joto jaga no red color So hey guys, welcome back to my new video. Norok no hailam su kutal vlog. Kenok title lai thamano samukana tini sini bagano lebar tong ke bang taw thang tongo bagano busuk tang khana gina amawo loge tong ke ba bango tip loge rona nangno thang nyai nyai geta buke thang tong na di satung kuprama Bar tabu baji tong hageba debor king tong ang sate ro bunaria bolong se tanai keba imo hingke sini toy bandal bazar ni main road yang ke hospital type police camp kenro kaya sangnai tong di blog no guys tabu kang hospital buskang sabai ka yang hospital nanti vlog. So guys, tabuk ke finally sini bagan ganda sopai kya nadi view yang sini bagan ni. Kita tabuk yang saklamol paine iras nakat yang hopai kya nadi tabuk tanai ayang sakap passing soijak. Hong nai rok getak thangka yang hoklai tong nadi. Narok judi samung tanga nawai tongke lebar kontak khai mano ke yang ang tabuk tipin nok tui fekya yagolong ibangui ke tabuk ang yang sakahino hai nai fekya tabuk tebu hokpeka nai di besi yang punai sile ke tini ni blog no ironom tax next blog malai ni hambai guys.